Abataka nyamwingi yo kurwa mugombora ya Canda bateranira mu cyaro cya Ibariya aho bamwe habataka batuye baremesa batahi babo okora inguto za burungi bwansi. Aba bakirizeyo kwetombitira Benson Kwesiga ngo nuwakirizeyo kubaremesa okora inguto kandi obwe barukwenda entunguka. Uwo cyatalenda yenzira urugudo rurabe side rurabe omumataka gabandi omuwoye rutaraba kandi twe nkabataka tube tumushabira ngo okuba kwate yo futisha tu no kuba kwate yishatu kurabira omunkondo erarabaganisa atwimira umuhanda ugurambuka ukabuga no mu rundi rugudo rero nitwe tukaba abantu nkabandi. Ekibuzo kiragira ngo hino muntu wino usakuza mu itaka ryanje atamburize akateme bintu byanje akashishe bintu byanje. Asimwe Davis Charugahe mukuru w'egomborensi ya Canda nagira ngo kuvuga n'abantu ababona bagenderere kubagunjuro kumanya imigasho yo gukora enkuto no kureta obuhereza bwa hihi. Nicyo tutahiremo tukagira ngo tweta bataka kandi na government twatanize nayo okubasa kwegesa abantu bakengera kwetegereza emigasho ningasho umurimo gw'emihande gwempaho kuba kubasa ko rabamo no kuba kubasa kujirima kugira ngo abantu bongere kuganyirwa. Efoku no mulindi kaitereze kuferwa muzewe myaka 55 konka kumutwara mu irwaliro itwa bakaze nitwe twamwe guru mikono twamwese harugudo mwamisanda yine motoka arenda kumwebwo kubakora bakabura twayitenga ngo rugudo ruza. Aporo baryabawe omushuganisa wa polisi n'abantu arabwira abantu abari kuzibira gukora enkuto za burungi bwansi tubari kwikirizibwa ahabwo kuba itaka ryo mu mikono y'abantu ni government erineho bushoborozi. The land eritaka ryoreba biri mu mikono yawe on behalf of the government origine government erikutirize nicyo cyo razakora cyona cyo razakora mu cyo n'abantu wagira ki wabuza government kuragira cyo kugira ki. Gashakwa Hweza Wilfred.